Ya ambek ngenteni iku lho. Bila mence bila mola ngelo terdomba hero loro Ayo Kang. eka saja pelambe mola eka saja pelambe mola semakin pun terkabullah. Ditambah lagi Cak Kasan datangnya dari Arsongo. Syarat tertel masyarakat aman, syarat tertel syarat aman eta benar tersabar. Oleh Syarat pikir Pak Ditambah Yogi. lagi Cak Sudi, pedagang sapi andalan. Monggo Cak Sudi, ayo. Syarat pikir Datangnya dari Ngemito. masyarakat Monggo pun Cak Sudi. Eka ngena bawain. benar. Ayo Cak Sudi. Oleh Manarena siapa malam Manarena siapa malam detakin aku selaku boleh menanti Pak Yogi Iya. lawan Pak Randy siampun senang menanti natika Bapak Randy Bu Randy ampun senang Ayo. Pak ditulap. detake lama pas burung boleh Sekalian Bapak Sunarsi Semambung. Monggo Pak. Ngapas pao maning salone terus berma Pak Yogi ngapas pao maning salone semangkana maning salone mak saloning melolong oleh bulat terapa pancen pelambang mosok bulat terayu iya pancen pelambang terus ya apa Kang sakar bulan ngampong ajali iya jadi loreng iya oleh keterana sarapakasit sarapeka sarakorok sarapeka ma sarakorok oleh pikiran apa sakit pikiran apa sakit sakejak
maajane mohon darbada alik maajane mor kadang-kadang mantel bejaan oleh sopaja pada lancang omong sopaja etika pada lancang omor kadung naku manter tekan oleh kialarena make kenyangsa kialarena make kenyangsa senyangsa jangan pula tak mati ku cuma kelengar oleh sakejap aduh ku lepas jegah boleh sepikire dulang karani sen coba tika kentongan hati ulah tak mati ku neperak kelengar oleh sakejap duku lemas jaga boleh napa ongkuan dikasih manisan boleh takok etina bini boleh tresna buleka tada kena Jomatika kentongan hati on kuweka dola karani ser doli pesta doli lamar ada orang tua tresna buleka tada kena Jomatika kentongan hati kon ongkuan dola karani sen doli pesta doli lamar ka orang tua bulan tak mati ku cuma kelengar oleh sakejap 25 jaga boleh sepikire markana boleh manis Jomatika cocok hati bulan tak mati ku cuma kelengar oleh sakejap 25 jaga boleh napa ongkuan dikasih manisan boleh takok etina bini boleh tresna buleka tada kena Jomatika kentongan hati kon okuan ka dola karani sen doli penta doli lamar ka orang tua tresna buleka tada kena Jomatika kentongan hati
wetang dolan karisen tuli penta tuli lamar ka orang tua ayo bergoyang Yang dangdut bisa berjoget tangan di atas masih bersama Diva Laras Campur Sarinya orang Indonesia.
bokong semok 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 bokong semok Bokong taksih semok. rambut disanggul sanggul sanggul nganggo jojo Nganggo cedhek. biayen koperko pasti ngomong melongo tak sago keri 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 arana bokong anongko sesigar arana lis nanggal sepisan kulit kuning lare kuning langsat gawe nyawa gawe ketu kurang rasa juragan bapak rasa juragan bokong semok bokong sopo Bokonge narsih. eman moto sing dikondalan lambe sasigar lare sigar kepondo gawe Bokong samune ndak ono. kutu kepengen nyedot sago tak sago keri 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 tak sago keri 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 tak sago keri 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 tak sago keri tak sago Keri keri keri. tak sago Keri keri. bokong semok 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 bokong semok 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 semok. rambut digelung Gelung, gelung, gelung. digelung miring Digelung merek. bokong semok Semok, semok. bokong semok Bokong taksih semok. rambut disanggul Sanggul, sanggul sanggul, sanggul sanggul. nganggo jojo Nganggo cedhek. sapa biyen keperko pasti ngomong melongo bokong semok Semok, semok, semok. bokong semok Moke 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 mok. rambut digelung Gelung, gelung, gelung. digelung miring Gelung merek. bokong semok Semok, semok, semok. bokong semok Moke 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 mok. rambut disanggul Sanggul, sanggul sanggul, sanggul. nganggo jojo Nganggo cedhek. sapa biyen keperko pasti ngomong melongo Oke, terima kasih atas kehormatan konco-konco pejoget ingkang nembe paripurna. Permintaan dari Bapak Randy, ya ini sebagai lagu terakhir ini Pak Randy dibarengi Bapak Edi, ayo Bapak Hermin. Bergabung Bapak Nur Hadi, juga ada Bapak Putri, Bapak Cika Candi, ini permintaan, ayo Pak Randy. Bapak Abdul Olik Putra, ayo. Cak Elias, penulis buku andalan sekaligus pencetak undangan. Bapak Bayu Gadungan, ayo ini keluarga besar. Bapak Rangga Kedase, Bapak Olimpia Gadungan, Pak Cika Candi, ayo. Bapak Endra sing duwe mbak 35 muni agelek imam kikin tolang. Bapak Via, ayo. Lha mau Bapak Edi mau ya tulam, ayo.
Jangan nunggu lama-lama, nanti lama-lama Cak Tino Subagio ndak sudi, iya ta? Ayo, ndak sudi ngemito. Bapak Osman, ayo, ayo, Mbak Nurhati, wis mari tak celuk iki keluarga besar kabeh. Ayo, penutupan. Bapak Dia, ayo, ayo, Le Edi, bapaknya Olip. Bapak Dian, ayo. Bapak Cui, loh iya semambung. Bapak Dila Gadungan, Bapak Kenny Kledok, rusak selerekane dompet Gus supaya dibukai wae. Bapak Kampung Olik Putra diminta untuk naik ke atas panggung. Rokok dilepas, wedi nyocok kancane. Sandiwara Jawa gawe lakon sarkawi karo Marjoko polo sarkawi sugih bondo donya duwe anak gandeng jenenge Marjoko Marjoko sombonge kapara nyata bondo donya mesti dipamer-pamerno nglamar yanti kedhisikan wong liya ora trima banjur dadi gara-gara Marjoko sumber gantenge sakawetanan akeh wanita jarene padha ketanan Marjoko sombong lagae kaya jagoan duwe pusaka napa kiki gawe andalan lurah Marjoko kepingin menang direwangi nyebar duwe turut dalan duwe disebar akeh karo-karungan jebul kabeh
ora ana sing keturutan. Aduh, aduh, Apa di nasib ingsun iki. sakno sakno Omah mati, bojo golek ganti, oleh ganti ama kualon, raino bengi senana ring pawon. Aduh, paman bebek melu maku alon. Urip ingsun ana jroning lakon. Arep sambat nyaweti ngomong, saya suwe seneka loyong-loyong. Mula kediki emakku alon, ana bapak sedikit dong. Jaluk paran isun kelakon, bapak menyang senyara ditemok. aduh aduh Apa oleh nasib isan iki iya naya emak mati dorong mak mulai bapak oleh rapi makmu bapak udah ono weh le. oleh rapi emakku alo Ya apa nak iya aduh aduh apa amaneh le. bapak melu maku Iya alon le. urip isun ana jroning lakon arep sambat yo wedi ngomong saya suwe sun keroyong-royong mula ketiki emakku alon ana bapak isun dikendong jaluk paran isun kelakon bapak menyang isun nyorot ditempong Dumaje potenan kancing celeng dumae dedenan koncan cina nyojek melang. Oh nikani molena kenterena ale ya kan sarapagane ya sayang sarapega masara
Iya. Tiga kabulan tak pernah tolong. Masa saking tiga kabulan ada pemikiran ngapas pao yu erni ya manik sasebe sosibe semangkana manik saloni abula terroyu erni ya pacat belamba saking kurang apom ajali esok kapan aja kasusu semuanya najan aku turun rujuk iya jalo apa iya jalo neko warna iya prasojo aku turun obatan iya apa wae sandang pangan bukut iya iku wis mesti aku ya aja timarupa ya ki ora kowe pancen bakti aku bakti presak daya gotong royong Belama besok kapan yuk ya kesuk isuk Pak Yogi Kotan cas semuanya najan aku turung rujuk iya jalo apa iya Sita jaluk nika waratna iya prasojo aku turung jembatan memang apa wae sandang mangan ya bungkus iku wis mesti aku ya jak maru-maru kowe katong bakti aku bekti resak daya gotong royong bersama Diva Laras Campur Sari asik oh asik oh ayo oh enak erek di Vanaran Ku telah kembali padamu kasih sekian lama ku tinggal pergi Lama sudah ku menanti memadu kasih penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira itu segala-galanya Oh tiada terkira itu segala-galanya Oh tiada terkira itu segala-galanya Oh tiada terkira itu Yo mas yo bojo tuwe rapi maneh obat telepon maneh bojo tuwe boleh mi cucu mi cucu mi cucu
kembali padamu kasih. Sekian lama ku tinggal pergi. Lama sudah ku menanti memandu kasih, penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira itu segala-galanya. 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 Kasih Oi. rindunya hatiku
sayangku. Oke, matur sembah nuwun. Terima kasih matur sembah nuwun atas penghormatan Ki menika Cak Marjokos datangnya dari Gadungan beserta Pak Jika. Salajengipun Ceko.